Salibonani, ngiyabonga ngokuthi liklikhe ivideo le. This is the week of entertainment lapho esilinika khona indaba ezimnandi ezivezayo okwenzakalayo ngelizwe lethu. Namhla ivideo le imayelana le-docket elitsha elivumbulukileyo ngendaba kaSenzo Meyiwa. Ngo-April 2022, uTefo wachiya ukumela amadoda amane phakathi kwamadoda amahlanu ayebanjiwe. Amadoda lawa yiwo okwakuthiwa yibo ababulala uSenzo Meyiwa. Kodwana-ke uTefo yena wabesithi akasafuni ukuba ngumeli wala madoda. uTefo yena uthi i-reason yakhe yokungasafuni ukuba ngumeli wamadoda lawa amane, uthi wahlukunyezwa yi-state, ujaji lamapholisa. uTefo uthi uPresident Cyril Ramaphosa nguye owayekhokhela ukuhlukunyezwa kwakhe engenela icala leli. Uthi uPresident laye ulesandla ngalokhu ababemenza khona ngendaba lecala leli. uPresident kodwa yena uthi ngamanga konke lokhu okukhulunywa nguTefo. Uthi uTefo into ayikhulumayo ayilabufakazi, ukhuluma lokhu okusekhanda lakhe. I-Legal Regulatory Board yona ithi uTefo wayengahloniphi esenza lokhu akufunayo enkantolo. Lokhu kutshengisela ukuthi uTefo-ke yena usesayidini lakhe eyedwa. uGininda laye kuthiwa wayethatha i-bribe. Kwaqhamuka ividiyo kubuzwa i-witness nge-3 million eyaziwa nguGininda. Yena uGininda uthi akula lutho alwaziyo nge-bribe. U-Advocate Malesela Tefo nguye owavumbulula i-docket 375 elavulwa ngo-2019. I-docket leli lavula 5 years ngemva kokuthi uSenzo Meyiwa esebulewe ngo-2019. I-docket leli lavula 5 years ngemva kokuthi uSenzo Meyiwa esebulewe. I-investigation team yona ithi abantu ababekhona kusenzakala kumele bevalelwe. I-docket leli lichaza ukuthi wonke umuntu owayekhona ulecala lokuthi nguye owabe engabulala uSenzo Meyiwa. I-docket lithi akulasela elangena endlini. Lokhu kuphambanisa okwakukhulunywe ngamanye amapholisa becabangela ukuthi kwakungamasela ayefuna ukutshontsha endlini kaKelly Khumalo, bagcina besilwa loSenzo Meyiwa kusenzeke ukuthi bembulale. I-docket leli lithi abantu ababephakathi kwendlini yibo ababulalayo uSenzo Meyiwa. U-Advocate Tefo yena uthi i-NPA ibikhangelisisa i-docket CAS-636 ebuka i-killing theory. Uthi i-docket 375 yilo elihambelana lalokhu okwayenzakalayo. U-Director we-Public Prosecutions wayikhangelisisa indaba ye-docket. uSibongile Mzinyathi uthi kuzakhulunywa ngalo i-docket i-trial ingaphela. Uthi i-docket leli livela ku-Junior State Advocate. Njalo i-docket leli lingaba lamacala amaningi ngoba umuntu owabuya lalo li-junior.